Evar baş Kurdistan, evar baş temaşevanên Çarpel Medya hûn bi xêr û xweşî hatin bernameya me Dengê Diaspora. Temaşevanên hêja bi bernameyek nû dîsa bi we re ne. Mêvanê min îşev bi rêz Reşo Zîlan e û mijara me jî dîroka xebata Kurd û Kurdistaniyên li Ewropayê. Birêz Reşo Zîlan, tu bi xêr hatî bernama me Dengê Diaspora. Xêrandar bî sağ bî. Gelek spas. Kek Reşo, me di gelek hevpeyvînê te de guhdar kir, tu dibêjî ku ez ê kengî ji vê pirsa ku ez behsa jiyana xwe bikim xelas bim. Îca ji ber wê jî yani ez zanim ku tu dibêje ez naxwazim Kurd te jiyana xwe bêjim. Lo me jî ez ê bixwazim hinekî te bi Kurdî bidim naskirin. Wî karî ji te jê xelas kim. Tu dibê çi? Kerem ke. Belê. Em dizanin bi rêz Reşo Zîlan ji Bakurê Kurdistanê ye. Ji bazî de ye lê li Agirî ji dayîk bûye. Xwendina xwanî bilind li Ankarayê xwendiye û heger ku meriv li ser pêncî saliya Diaspora Kurdistanî li Ewropa biaxive, yek ji çend kesên ku îro li jiyanê ye ku bikaribin biaxivin, yek jê jî bi rêz Reşo Zîlan e. Bi rêz Reşo Zîlan ne tenê zanyar an şahidê vê prosesê ye, ew heman demê aktorek girîng yê Diaspora Kurd e. Kek Reşo Zîlan him li Almanya û niha jî li Swêdê dijî. Ev e 40 sal e di Rêveberiya Înstîtuya Parîsê de ye. Her tim piyek wî li Fransayê jî organizatörê Komisyona Kurmancî ye û redaktorê Kovara Zimanî ya Kurmancî ye. Ev komisyona kurmancî xebata wê 30 sal e dom dike ku salê du caran her carê hefteyek dicivin û xebata periyodîk wek Kovara Kurmancî derdixin. Kek Reşo Zîlan di avakirina Federasyona Komeleyên Kurdistanî li Swêdê wek gelek kesên din piştgirî kiriye. Bi dehan kovar û rojnameyên ku li diasporayê derketiye nivîskarî kiriye û bi xwe kovarên wek pale û kulîlk derxistiye. Dema beşê Kurdî li Üniversiteya Uppsala û beşa mamostetiya Kurdî ku girêdayî Üniversiteya Stockholmê hat avakirin, li wan ciyan jî mamostetî kiriye û di nav de bûye. Kek Reşo, ez li vir bisekinim êdî tu hinekî ser temam bike, ma ez kargişî bikim. Em hinekî heger min ez zanim mikêm gotiye, tişkî bixwazit tu lê zêde bike, em ji welat dest pê bikin û ber bi Almanya dwerin. Belê merak dikim ev çend tişt çawa di bîra te de man. Kek Reşo, tu zanî menê hevpeyvîna te re me hekberê bikirina û me hinekî te xirand, min telefon kir çend roj berê, min got Kek Reşo em karin hîjdê me yê bername pêk bînin? Te jî got belê ez dikarim lê tu pêr dige ji pirsê xwe amade bike? Îca ez ketim seferberiyê. Di saya te ez dîroka Diaspora Kurd Kurdistanî a pêncî salê dawîn di van sê çar roja de ez ketim nav min serûbinê hev kir. Êdî kam binerin. Te baş kiriye. Xwazî gelek kes jî wisa bikin gava ku bixwazin derheqa hindek tişta da tişta bizanibin lê bikonin, lê bigerin, bibînin. Tiştekî gelek hêja. Eger ez ji welat dest pê bikim, ez bi xwe di sala 69 da payîza 69 yani dawiya meha Îlûnê ji Tirkiye derketim. Ji Ankarê derketim û derbas bûm çûm başûr û şuxulê salekî milûr pêşmergetî kir piştî ku Kurd û hikûmeta Bexdayê li hev hatin. Êdî karê min nemabû û min xwast ez derkevim. Derketim hatim Almanyayê. Li Berlînê min li wir
müracaati بختخوازی کر ازوی خواست التجا کر yani بله o pişti ravastina şöyle 2 sal tiştek bu sa tu bersev nedana min و من نامه نویسی مپرسیم گو خیره و 2 sal derbasbun و tiştek jimar negotiye والحاصل وەک ئەو دبێژن محکەمەیەک دانین و گازێ من کردن ئەس چوون لەبەر ئیفادام گرتن و tiştê lazim ji we re got ji we jî pirsî hûnê kînga bersiveke rast û durist bidine min ji ber ku tiştê min dizanî hikûmeta Almanyayê wê çaxê kesên ku ji Tirkiye baz dabûn bi dizîka hêdî hêdî vedigerandin Tirkiye teslîmî Tirkiye dikirin tê bîra min 1-2 zabitên Tirka teslîm kiribûn 1-2 xortên çep ku hatibûn li Almanyayê müracaatî bextxwaziyê kiribûn ew vegerandin ji ber wê ez tirsiyam û hevalê min ê li Swêdê yê rêxistinî zor dana min ez yek nakirim ku ez bême Swêdê min jî pasaportek dît û sexte kir bi destê xwe min pasaporta sexte hatim vê derê û min müracaat kir lê berî müracaatê min bi alîkariya hevalekê serekê polîsê biyaniyan li Uppsala'yê niha feqîr û miriye ji bo wî mehsûr tune ez navê ji bibêjim Ferebî em danan rastkirin me li derve hevdû dît min 2 dosyayê min gelekî qalin hebûn ewraqê min hemû tê dabûn ez wî em rûniştin gelekî baş Almanî dizanîbû min jê ra derdê xwe bi Almanî got û belgeyên xwe yek bi yek min nîşanî wî da û min jê ra tiştê rast û durist got min got min li Almanyayê müracaat kiriye lê ez hev qasî sekiniye bersev nedana filana bêwana û hal mesele wiha wa niha ditirsim tirsiyam ku min vegerînin ji bo wê min baz da ez hatime Swêdê camêr gelekî qenc derket û wextek da hingê ez çûm bawer bike sedî heştê îfadeya min wî bi xwe nivîsî dawî da di 17 rojan da îzna min ya rûniştinê li Swêdê derket piştî 7 rojekî din jî pasaporta min derket ez ji wê eziyetê ji wê tadayê xilas bûm û ji wê rojê bi vir da ku heyva yekê meha yekê ya sala 73 bû ez li Swêdê me her li bajarê Uppsalayê mam neçûm tu bajarekî din û niha jî li Uppsalayê dijî ew karê ku min kirî te baskirina hewca ez dubare bikim lê eger ez behsa tiştên rêxistinî bikim gavak ez hatim Ewropayê li Ewropayê rêxistinek hebû ku jê ra digotin komela xwendekarên Kurd li Ewropayê همه ورن بله belê û yek jî rêxistineke nehênî hebû dizî hebû ew jî liqê partiyê bû ez bawer dikim liqê şeşan tiştek wisa yan jî liqê derve bû li bawan waku qanûnek hebû ew kesê ku pêşmirge be gava ku dixwaze otomatîkî dikare bibe endamê partiyê vê ca destê min da belge jî hebûn piştî demekî ez bûm endamê liqê dervayê partiyê û di aynî wextî da bûm endamê komela xwendekaran û di payîza sala hefteyî da kek Hemreşê rehmetî wê çaxê sağ bû ew kir rojekî em rûniştime biçek sohbet kir îsrar ji min re got ku divê tu têkevî nav bahozî bibî hevalê me û min jî got baş e ez bûm endamê bahozî jî paşê bûm endamê polîtbîroya bahozê
بله میوار بله 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 میوارن سر وان پرساناجی دوره بله تخوازی بردوام بکی از دست به پرسی خواه بله از یک دو سه تشتی دیجی ببیجم بله هنگی باهوس به دستور پارتی دموکراتی کردستان عراق هاتو بودانینه جبر که کاک همرش اندام پارتی بود نکاری بود بی خبر پارتی رخستنه که داینه اب یک یاد دو همو برادرین برپرسیار ین کجو پارتی دهاتنا دروای گوا که کردن ترکیه دیدن گلی گازنه خود کرن دگوتن جبو چم لدر و هفقاس کارکرین کرد هنه و باید چند خونده کارین کرد جی هنه و جبو کردن ترکیه کردن باکور رخستنه که داناینن و جاوی جی ده سالا 67 دا مراجعات کربو که ایزن بدن جبو که رخستنه که داینه اگر باش ببیرم سالا 68 دا ایزن دا بون او بلگه جهه و دو کاره رخستنه که داینه هرچی قاسی اندام پارتیه جی تشتکیدن هبو نخواشیه که نخواشه بود نافبرا کردن باکور دا دروای ولات هندک کردن می باکور هید سالا 63 یا 64 دا لدر دورا مونیخ جیویا بون کاملک دانی بون بناو هفرا و دخواستن خباتا که بکن لهفرا او سما مریما تو کارک خباتک نکر و همرشی چند جرات همرشی تیدا بی اوجی یک شوان کسابو که هفرا دانی بود و چند جرات جواد پرسد به امکینگا دست خباته بکن تشتک جرا نابیجن بجد 68 دا با حوزه داتینه و پشتی و شرک نخواشت نابرا هفرا و با حوزه دا دست بکن بهتر لسر شخصیت رحمتی که همراش بگوتن ابا جاسوس سیاه جاسوس میته و اف پاشوروی اف نظام چیه فلان بیان تشتن گله که کرد که همراش بگوتن والحاصل خباتن با حوزه ناراضی بون ناراحت بون ما دخواست اكو بكن ام بشكل كي لهاف بكن خباطه بكن يك دبن ناوي يك رخصتين ده خباطه كي بكن لأوان هرتن ناوي كاك حمرش دانا بيشي دبوتنكو حتانيكو او كسبه ام بورا رونانن ام بورا خبات ناكن تفكاري ناكن جا جبروي كونغرس سلام هفته و دوان دا که مشکو حیران خویا از آستانگ کن لبر و یکمونه و از خو ودکشین مجره خستنه هم کرم بکن بوارا بدم بستینن ببین یک افکاریه بکن تفکاریه بکن روژان احتیاج جبو من هبه از سرچابه ودگرم تیم اجید کم نوارو خباته ما دو جارا برادرن هفرای خواست من نامه اکشی نویسی مگو ام دخوازن به قید و شرط به قید و مرج بوار هفکاریه بکن حتی ببین یک به قید و شرط و جمعت چه بخوازن ام حاضر شتی بکن جامعه را قد برسیو جینه دان لی حواله که مکو چوبو بر بسیاره که وان دیتی بون جرا گوتو بکن باوریا ما بوانایی که همراش شوا و قطعی نظام چیه فلان بیوان لی همراش هر پاش پرده یا همراش فقیر چویا و قطعی براستی علاقه برخستنی نمایم باشه اون چه ما قاسی فقیر و گناهکار دکن تاوانبار دکن اکتکن و ای بشرم و مثلا ملته که دوی هون چشتو ها نکن مکر نکت اثریوان و چاقی روشنمک در خستم بناوی روناهی
هیچ چند هجمارك دكت حيشتنا هجمار تشتك صدركت لي اوجي ادي ناف خدا بون parça parça و وكرماج بجن او تفجرج كت ومر لجامع بهوزما ما سالن هفته و سه هفته و چراندا دست بکر کوارک درخست به امکن به امکان گلکی سینور کری جبر کو دست ما دا پاره نبو ما چند کتاب چاپ کربون او کتاب نده هاتن فروتنه و کتاب چاپ کرن گلکی بها بو و دست ما دا مابون فلان بیوان هم کتب مبین دنیا و بارکی گلکی گرام بو جبومه دو هجمار جوه درخست و گاوه ناو نایبرام از بفکرم ناوه ببجن به تکثیر به رونیوی ما درخست اوا کردی و به ترکی جی جا پاشه در بحری مزن سالا هفته و 50 دل مکت جبر که شورش کردستان عراق و چاقه کت و کرد رویان چون ایرانه گلک جوانجی چون تسلیم عراقی بون و اف بو سببه که ملت کرد به تمامی شوکه ببه و تفگرین سیاسی کرده بجمدن و اصلا دستکرتی ایمان ندکاری بون تشتکی بکن حتی وقتا که دور درش ما فهم ندکر که براستیجی شورش کتیه باشه بو ما خویا کرد که شورش براستیجی کتیه او تشتکی امریکا آنی بود سر کرده فلاکته که پرمزم بود تاریخ آمده جا درخستنا ما دا جی تاثیره به هلبته بود به هیویه که مزن کتبو ناف کردن ناف حوال مجی جا ام گیشتم به باوریه که لدر و خباته که به بنگه یعنی اگر بنگه هایی لولات تنبه به قیمته ناچه سری و حاول داکو ام لولات را بدن بستینن هنگی لولات هندک تفگر در کتبون تفگرین parça parça bu rızgari hebu kuk hebu dedekade hebu nizanım özgürlük yolu hebu falan bivan veca divya bu me tercih hep bikra و جبویا جمرا به کلینک لازم بود گلو ام حواله ما دکارن به کیجان آلی و ببین یک به کیجان آلی و ببین مستینن و ببین حوالن هب اوه بچک وقت گرد و دوی دمه دا قیاده موقت هاتو بودانی برادرین قیاده موقت در و اواجی خوات کرج بوکو لدر و رخصتنا partiye به قوت بکن جنوبان دست خباته بکن پیوستیوان جی به دستکا کردن باکور و روژاوا روشنات هبو هفدیتنه ما بورا چه بو و ما پرنسپی لحف کرد که ام آلیکاریوان بکن جبرکو گلکی پریشان بون لما گوتو بکو بشرطی که اگر ام بکار بند ولات شورا هندک هوالان ببینن بریا و خباته ام حاضرن آلیکاریو بکن ده داویه دا ما ده کنگره هفته و ششان دا بریار دا که ام به حوزه بگرن و رخصتنه کنو چه بکن بناوه پاله و ده کنگره پاله دا برادران بریار دان که ام لترکیه بکوکیره بدن بستین گریدان ما یا سیاسی بوان رهبه و ما گریدان اخ پیکانی بریا کوکه لولات بریا پاله لدروا ما گلک آلیکاری قیاده موقت کر باور بکه پرانی خباتا ما جبو قیاده موقت بو پشت را هدیه دیه او بسرکتن و وکر ماجد بجن الحمدلله نفشه دولتك ما هي بس
سر و شهیدان او خونا که هاتیه رجاندن ام گلکی پی سرفرازن ام تجارانه پوشمان جا لدر و خبات من بن ناوی پانه دا دوماند و پانه ده سویده ده آلمانیای ده هولندای ده انگلستانه و یک دو ولات اندرجه هون هم باشنای بیرامن بله خواته که باش ده هاته کرنه دینا برا کارکران دا سدی هشتی حواله ما کارکر بون هنگی پیدا کرنا کارکران کرد براستی گلکی زحمت بیش برکو درسا که گلکی مزن ناف کارکران ده هبو و اگر اشکره ببین کن و کردیتیه دکن یا جی گریدانه که و سیاسی هیا پاسپورتان جواب استینن یه درج نکن اوجن در و بمینن پریشان ببین پرانیوان آلمانیای بو یا جی هولندا فرانسای در روشه که بوسان دا آلمانیا وان جا آلمانیای درخینه پریشان ببین زاروزه چوان ورات دست باو برای خود نهری نظام شد بو چی ندکنم اف ترسا پروبلما که گلک مزم بو جبو حوالین ما در و وقت را وکو تجربه کرد ما بناوی پانا کوورکی درخست کوورک دو زمانی کردی و ترکی ایدی بو عادتک مخابن کو ترکی جی هبش برکو گندک انسان ما کردی ندزانی بون لی سربلندی کارم ببیجم کو یک جماده این دستور ما او بکو کسی کو دو پانا دا دبه اندام شرط کو کردی بزانه به سه ماهان دا دوی هینی خواندن نویساندن کردی به اف کبو اف شرط باش بوده شرط بو بله از بخو یک جواک حسابو پشتاوی پیشنیاره بوم من در بین گلکی مزن خوارن هنگیه از گلک حتما اشاندنه به ناوی وکه او دویجن ملیتچی برجوا ملیتچی بزن چه جهر و فلان و بیوان اجیا خدا نکتن مگو مادم کن کردن دوی هم کاربن زمان خوهین بنویسین بخوینن اف زمان نویساندنه من بالا خو ندا جریان نوسا کو دناف رخصتنامه دا پیدا بویشی هرچی همو کس دزانن کو بنگها کو که اکو ملا بون گندی بون کسی فقیر و برنگاز بون نظامچو بون چنه بون دویا بون جریان نوها چپل دناو مدا تونه بیا لی مخابن هبو جبرک اب نخواشیا کو چپیتیا ترکی دبا هنده کواله ما پیدا بو کتبو نوار رخصتنه جی دیگر من هنگی درس دادم ده خواندگاه یا دبستان دستپکی دا چند زاروکن من هبون کو شاگرد من بون روزک فکرک پیدا بو یک دو زاروکن دبا من هی جبن در کتبون هاتبون کردیه که گلکی سپحید زنی بود کردیوان tam کردی بو جبر که تاثیر ترکی قتل سرتونه بو من بوات تشت دانه نویساندنه چکرنه اکرنه فکر در خستنا کوارک جبو زاروکن بو چای پیدا بو من زاروک خورا گوت مگو هم چید بیجن گلک شابون گوت سرچبان مگو بنیره یعنی عالیه چاپ کرن بلاف کرنه و از خود دم بر لی ناوروکا و دبکو از هر جاره تشتکی بنویسیم ایدین آیدی و ادوه هم بخود بنویسیم از جی کرمانجا و راست کم ددم بر چاپه در دخینم گله کیف خوش بون او چند هجمارم پیشین دو سه هجمارم پیشین سه و چار و حتی سایا آلیکاریا وان زاروکان چه بون زاروکین کود چونه
klasa 3 4 5 yani nabara 10 12 13 سالی بون زارok به کدوان درکت بدور گاوا که من دوج سیاست فران بیوان برده سال 81 که من تسلیم برادرین کوکه کر اوج شاگرد خراج میگفت که ایدی از نکارم وی کاری بکم من افتشت دیده اکی برادرین کوچکا که او اگر چاپ بکن جوا علیکاری بخوازن چاپ کردن چاپ نکردن ادی اکام تونه اگر هون علیکاری که جم بخوازن وقت شخص سرسریم سرچاویم از علیکاری واد به این شکل کوورا پیشین کلیل کی بناوی کلیل کی یا زاروکان لسویدی چاپو باشه برادرین پیشنگی یک دو کوور در خستم بناوی هلین و بناوی تشتكي دنجهبو وراك دنجهبو أكرنا بلكي برسيمن لسر كوفارا شخوها أنا بلكي الوري ورا بيراتا هم نقط بقرن كوار بيراتا بالي بشترا وقت مقوت يدي الصراحة اشتبه كده هندك تشتنكو نتشد تبقى كو كده Parti Demokratik Kürdistan'a Türkiye hukuku da çevrubun nebdili men bun o men temaşakir kaz nikarim ve kuvvete de xuda binim ku van serras bikim ya çetir ev bikim gazi herim numara xurunum usa jikir hatta iroji tekiliyam edi bir siyasetine ama jibli salin 84 hatta ni not o çağı me çend biradara me dixwastem tevgereke nû di nav Kurdan da bidin destpêkirine tevgereke ne sosyalist ne marksist ne leninist lê tevgereke wek bêjî sosyal demokratîk û tevgereke bên fireh tiştek wisa ji grupên cuda cuda hevalan bigînin hev tevgereke wisa bidin destpêkirine ji xwe hêdî Sovyetçî nedima ew رقیه لهمبر بیری باورین سوویتی جی اکبون تو بیجه هدیه شکست اکتبون سیستم daha da bu artıne mesela seri Gorbaçov glasnost و perestroika nizamçı falan bevan revşata bu artıne و ما چند هوال کو ام گیشتی بون هف بناوی برگه me kovarak درخست artık ne hecmar bu ji Kurdî bu Tirkî bu ew ê dengeke baş anî ji ber ku ji aliyê naverok va û ji aliyê em bêjin şikil û filan bêvan ve kovareke gelekî birêk û pêk bû wek ku dibêjin çavê mirov têr dikir ew dikir û maqalên cihêrengtê de hebûn ew ê gelekî deng dan lê mixabin ew neçû serî paşê biraderên ku ew tevger domandin çûn bi Parti Demokratik Kurdistana Tirkiye re bûn yek bi navê KDP Bakur û Nizamçî filan bêvan rexistin danîn welhasîl ew jî neçû lê grupên siyasî yên me pir bêbextî şerê me dikirin mehsûl nîne ku ez bibêjim yek ji wan özgürlük yolû bû yek ji wan dedeqede bû lê bêtir özgürlük yolû û ewkek derxistin buxtanek derxistin gotum ku evana ji Parti Komünîst Tirkiye pare werdigirin nizamçî dikin çi nekin Xwedê qebûl neke qeta reqame Parti Komünîst ra tune bû û di nav me de bi rastî komünîst jî ve çawe tune bû lê propagandeke wisa reş nexweş de hate kirinê başê rastî derkete meydanê helbet ana jî gelekî poşman bûn mehçûb bûn ew jî êdî her roj ketin parçe bûn teqîn û peqîn di nav wan de çêbû îro êdî hema bêje navê wan li meydanê nemane
خازی و چاوی یکیت یک باتا چکرنه کرد قط نبند جیه کی هفدو دگرتن و تفگره که خورد دما لینا بونه چو سری بله دو خازی از لوه داری بسکنم تو پرسین خو کرم که برسا از جی بفکرم تشتی او کوباره که تگوتن از بارم هیلین و هیوی بو هیلین و بله هیوی هلین و هیوی بله وقت كوار بيرام ام بيجن كاكرا شو قالك برسيمة هنا جبركو بحثا بيجي سالي داوي خباطة ديروكا خباطة كردستانيين دياسبورا برسيمة قالك أنا زهي بدارم دمامة هير بكم از وادس بي بكم ام دي هيفيا وليت ام دي پیش گوتنا چاپا برهوكا پرتوكا همو هجمارين كوارا هيفيا وليت كتبوا هاف سي هجمارن دوی پرتوکه ده کد تیرمها سالا 1976 ده هاتیه وشان ام دوی پیش گوتنه ده دخونن که دکم جوینا حشتم کملا خواندکارانی کرد لأوروپا دمها طبقه سالا 1963 ده بریارا درخستنا وی کوواری دایه جبو درخستنا وی کوواری کمیته هاتیه دست نشان کرن و وک برپرسیار جی همرش رشو هاتیه البجارتن دوی برهوا که ده پیش گوتنا نوردین زازا جی هیه دورده آگهداری یک پر گرینگ ده نوردین زازا و دبیجه کووارا کردی یا پیشین به تیپین لاتینی کل اوروپا درکتیه دنگ کردستانه اف دنگ کردستان کووارا خواندکارین کرد یا پیشین لأوروپا بو اف کووارا دنگ کردستان مه جاره که دردکت سالا 1949 تا سالا 5 دوم کریه و 12 هجمار جه هاتنه چاپ کرن نوردین زازا دوم دکه دی بجه د سالا 56 ده جواکا خواندکارین کرد لأوروپا جنوب هاته وجاندن کووارا کردستان بو دنگ و کومله لپرانیا نویساندنین وی به انگلیزی و هنگ جی به کردیا سورانی بو که شو نهال ور دخوازم چند پرسا جیتا بکیم لگور بریا وان لأوروپا ریخستنین کرد یندن هبون بریا وی کملا خواندکارین کرد او پرسایه کم تو کووار آنجی وشانین وان درکتنه و هگر که درکتبن کیجان بون و یادن جی هم دزانن لکاهیره و لبیرود کووار و روزنامه کردی و کونتر درکتنه هنه لیلور مبستا من اوروپا نه همو تشتی که از دزانم در اوروپای کووارن کردی بری اف دنگ کردستانه تشتک در نکتیه رحمتی میر کامران بدرخان لپاریس جواتک دانی بو اوی گلک جرا بلاوک یانجی کووار به انگلیزی به فرانسی درد خستن جبو پروپاندا جبو ولاتین بیانی جبو دیپلماتین بیانی فلان بیبان بوه یانجی انبجن کووارن خویبونه در اروپای دوباره چاپت کرد بلافت کرد اف تشتکی دنه خباتا پیشین یا کووارن کردی یا جی کووارا کردی راسته تشتکو از دزانم لی من ندیتیه دنگ کردستانه یا یکل پاش سکنیه یک جوان رحمتین ردین زازایه حتی اینها من طول بکوی ندیتیه و مالا رحمتین ردین زازا جیتو نبو جخوا پریشان بو یعنی اشتی که گریا بو سوریه لبنانه تشمشتی خو همو تارو مارکر بون تشتک جنما بو برادرک ها لالمانیای لسر وات شتاد خبتی اوی دو سه هجمار دیته بون دی سال دو هجمار اندن بون از بعد کم حتی نهاجی همو هجمار ندیتن اکنه کرنه بله نوردین زازا دبیجه بریا کو وگرم سوریه تاوی بلگین خوین دن و وان کووارانجی دبیجه مسپارت بو اسمت وانلی
و دور دبیجی دماز و گریا من ندیدیم. بله من جی نبیستیه کل با که اسمت هبه بله جخو که اسمت چو بر رحمه خوده نها کتاب خانوی ده دست برادر کی ده و تصنیف که و احتمال کده پشتی 1-2 سالندن او کتاب خانه جیه کی به وکرنه یا جی ام بجن تسلیم کتاب خانه کدن بکرنه لی اف هیویا ولت راسته بریارک تستاندنه جالیه کمرا خوندکارین کرد و کووارک لسر ناوه کمرا خوندکارین کرد به کردی درکبه کردی کرمانجی کردی سورانی او جی تنبلیا هوالین میوه چاقه تو تشتک درنکت که کمرش پرانی لشتابه خواته بو اوی او 2-3 هجمار درخستن باشه جبو که وندانه برابو او گیهاندن هف وقت برهبو که جنوبا چاپکر که کتیبت دستی تداره بله کوواردن یا کمرا خوندکارین کرد بنابه کردستان تشتک کم بود جبر که او کووار پرانی بی انگلیزی بو و پاش آلمانی جی هم آلمانی هم آلمانی انگلیزی درکتیه بله و جا نای بیرام چند هجمار پشتی که کمرا خوندکارین کرد پارچه بو و خباتا ویجنما جیس اصلا سکنی و تشمشتی تارو مارمون بله بله کاکرشو لگور آگهداری انت سالن 60 حتی کتو هاتی برلینه لأوروپا چه خباتین کردان هبون؟ خباتین کردا که لدر و هبو پرانی دبن آلایا کمرا خوندکارین کرد بو کمرا خوندکارین کرد ساله جاره کی کنگره گیره دا و لولاتن جه جبر که کمرا خوندکارین کرد اندام بود کمرا خوندکارین جهانی دا او امکانک باش دستی واده هبو که به تایبتی دکاری بو کنگرین خو لولاتن سوسیالیست چه بکه کنگره صوفیا چکنه لبوخارسته لبوداپشته و پراغ و نظام مسکو فلان ببان و پاشی جی هندک کنگرین خو لبرلینا روشلات چکرن او امکان هبون لگاوا که نابرا تفگرا کردی لباشور و مسکو نقشد بو دکتن تنگاسیه که صبر حتی ندکاری بود کنگره چه بکن و جا گاوا کنگره که چه دی بود هلبت ام بجن 100-200 کس جوالاتن جدا دهاتن جیه کی ام بجن ده سال هفته ایدا شستونه هبارد کن ده ستوکولم جی کنگره چه بود جنش که و در دورا 150-200 خواندکارین کرد جوالاتن جدا تن و بشتاری کنگره دبن کنجر خوی کردی حتی در کوین گوونده و نظام چی فلان بیوان بالا خلقه دکشینه و چی مینه ده هنگی بیانی لسویده گلکی کم بود کرد پیچکی دهات ناسکرین لنواکیرو و جا دنگ دا و دنگ دان تایبتی ترکیه گلکی نراحت کرد و پاشه ام هند بیم که ایران گلکی نرازی و نراحت بویا جوان کمبونان و هرتن 1-2-3 خورن خو شاندنه و افسی خورد کنگره دا بشتر بونه باشه راپور دانه ساواکی راپور دانه دولت ایرانه ملگه آواجی اشکره بود درکت میدانه حتی این ها براستی منه بیستیه که ترکا هندک آجانه خوشانده بن بشتار ببن و راپور فلان بن تشتی که هم ندیتیه جویا نظام احتمالا که پرمزنه که جوارا خبر با آوا کدن چوبه
Yani ne hoca Türk müruvê xwe jî bişînin dikarin jî İranê van malûmata bi dest bixînin. Piştra gava ku şer di navbera Kurda Bexdayê de xurt dibû. Bexdayê ev kombûnên wiha gelekî bi xurtî kontrol dikir. Carekî xwast ku di Kongrê da, Kongra Berlînê da teqîneke mezin çê bike. Xwedê neke wê çaxê eger tiştek wisa bibûya nêzîke 105-200 kes dibin wê bînaya mezin da, avahiya mezin da diman û sedî set ne hemû jî be sedî heştê beşdarên Kongrê wê çaê bihatine kuştin. Elhemda nebû tiştek wiha. Sîxurek û vî tiştî rabû bû bombe mombe xiste û çantaya tişmiştî wisa hate girtinê polîsê Almanya ew girt bi saya biraderekî Kurd ku bêjin ev îfşa kiribû dikarîbûn bidin sekinandinê. Yani ji min her tim xwastiye ku destê xwe nav tiştmiştên wisa Kurda bitirsînin, Kurda bibêjin. Kekre şopiştî ku tu hatî Almanya heta derba askeriya heştê li Bakurê Kurdistanê û şerê Îran û Iraqê xebata diasporaya Kurdan tu dikarî hinekî ji me re bibêjî çawa bû çi rêxistinên diaspora Kurda hebûn wê periyodê te behs kir wê periyodê rêxistinên Bahoz û Hevra hebûn û her du jî yên Kurdê Bakurê Kurdistanê bûn û dijberiya wan jî hebû ew dijberî çima û ev reqebeta wan bêtir kar û xebata wan xebat bi xwe re anî an dijberiya wan an jî xebata wan li diasporayê lawaz kir. Dikarîn kî behs bike? Ew teqereqa di navbera Bahoz û Hevrayê de hebû. Salên heftê du sê çaran da xurt bûn. Li piştî heftê û çaran hema bêje ber bi mirinê çû. Ew jî li hev ketin û parça parça bû. Kovara ku derdixistin jî derneket. û bi wî awayî wek balonek ku hewa wê jê derketibe wisa ew mixabin gelekî ek û heyf bû lê bi vê ek jî yani tevgera Bahozê jî bi taybetî piştî sala heftê û pênca piştî ketina şoreşê darbeyek li me hemûye ket me hemûya zarar ziyaneke gelekî mezin xwar. Berî her tiştî eva bû sebebê demoralîzekirina me, maneviyet şikandina me ku eva tiştekî gelekî mühim e. Milletek morala xwe nemîne wextekî dûr dirêj wekû gêj û sersem be nayê ser hişê xwe. Ême jî wisa bû. Lê piştre gava ku dengê pêşmergeyan di sala 26 gulana 76 da derket êdî dilê Kurda xweş bû hêviyeke gelekî mezin peyda bû. Di vê navberê de hindek hevalên me ên Kurdên başûr ji Îranê hatine vê derê. Kom bi kom dihatin. Yek ji we koma ku baş tê bîra min rehmetkek Cewher Namık têda bû û paşê Kerîm Sincarî têda bû. Kerîm Sincarî hêjî dijî wextekî dûr dirêj wezîrê navxweyê hikûmeta Kurdistanê bû. Kek Cewher Namık destpêkê de serekê Meclîsa Kurdistanê bû û paşê navbera wî partiyê de nakokiyek derket û ji veqetiye hate vê derê wextekî dûr dirêj li Swêdê ma. Paşê li Swêdê wefat kir. Hindek hevalên din ku çendek ji wan niha nemane çûne ber dilovaniya Xwedê lê hindek din hê jî hene mane. Piştra komên din hatin bêjin 3 kes, 5 kes, 8 kes wisa. Wê çaxê destpêkê de îzinistan din piçekî zehmet bû lê piştî ku hikûmeta Swêdê dît ku
براستی روشا کردین باشور ل ایران پر نخوشه گلک تنه اشاندنه آزادی کوان لو درهنینه شب و روز بن کنترل edana falan bevanın edi siyaset akon nerm kirin des kurdana ev kesin kuj başur da hatın libir bejin muracati baxtxwazî dikirin. Pişta dizan şerê Iraq û Îranê dest pê kir şerê Malkanbagiyê di sala heştê hetanê heştê û heşta yani neskaya milyonek insan mirin hatun kuştin. Kurd jî digel milletên din perîşan bûn lê piranî Kurd ji ber ku qada şer bi rastî Kurdistan bû. Hani bombe davîtin ew bombe dihatin li Kurdistana başûr diketin xwarê û teqîn çêdibû kuştin çêdibû. Iraqê bombe davît dikete aliyê Kurdistana Îranê li vir xelk dihate kuştinê. Yani perişaniyeke yekcar zêde hebû di wan heşt salan da. Îranê wehşetin gelek mezin dikir. Iraqê hey wahşîtir hareket kir. Helepçe ji bîra me çûye yani. Bi destê rejîma Bexdayê ve çaxê em bêjin di saetekî de şûlê 5-7 hezar însanên me canê xwe ji destan wakî din êrişên tomerî ku li hember Kurda dibûn gelek Kurd hatine kuştinê ew Anfalaka Ağayê Sedam hingê bir serî bû sebebê kuştina zêdetir ji 180,000 Kurdên Belengaz. Ev ji bîra me neçûye yani. Belê kekre şu em vegerin pirsendiniyê diyasporayê dîsa beriya salên heştê kar û xebatên Kurdan li kîjan welatên Ewropa pir gûr û bihêz bûn bi nerîna te. Faktora mezin çi bû di vî warî de? Girseya Kurdan ya wî welatî bû? An kadroyên Kurd yên jîr bûn li wan welatan? An jî piştgirî û xweşbîniya ew welatên ku Kurd lê dijîn bûn. Faktora mezin çi bû? û Kurd li kîjan welatên Ewropa bihêz bûn bêhtir? Piştî salên hefteyê te got. Piştî salên hefteyê piştî salên heşteyê. Bele. Di salên hefteyê de Yani her Kurdên koçber, Kurdên mehacir li Swêdê hindik bûn. Kurdên pêşîn ku hatibûn bi tomerî bi kutle di nîvê salên şestî de bû ew jî Kurdên Anadolî bûn. Hatibûn wekû hêza karker li Swêdê bicih bûbûn li Swêdê kar dikirin. Sebebê wê siyasî nebûn. Yani ji ber pirsên xwe yê aborî xwe karker qeyd kiribûn hatibûn vê derê. Li Almanyayê jî li Almanyayê rewş cuda bû ji ber ku ji her bajarên Kurdistanê Kurd hebûn li Almanyayê. Lê nezaniyeke gelekî mezin di nav Kurdan de hebû û pir kêm însana cesaret kir ku ji xwe re bêje ez Kurd im. Ew tesîra rejîma Tirkiye ya bi hewqas 10 salan ku li hember Kurda bi kar anîbû tesîreke gelekî xirab li Kurda kiribû. Kurd gelekî ditirsiyan ji Kurdbûna xwe re xwedî dernediketin. Em mixabin ev rastî ye ku wisa neke. Lê di salên heşteyê de rewş biçekî cuda bû ji ber ku Kurd em bêjin ji Rojhilat dihatin, ji başûr dihatin. Hejmareke baş ya Kurda hêdîdî li Swêdê li Almanyayê peyda bû. Wan jî tesîrek li ser Kurdên berê kir. Yani hevdû nas kirin, rastî hev hatin. Dît ku ew dibêje ez Kurd im, kesek wî nakuje, nagire, êdî Kurdî dipeyve, çima ez nepeyivim, nizam çi filan bêvan tişkmiştî wisa. Bu sebep ku em bêjin ruhê Kurdîtiyê li va Kurdên Bakur jî peyda bibe. Eva rastiyek. Ja destpêkê de tevgerên
ناrazî bûnê tevgerên protestoyê bêtir li Swêdê hebûn û carobar li Ingilistanê hebûn ên wek em bêjin girseyî çend sed kesan kom bike û here xwe nîşandanekî tiştek wisa wextê ev her kuçû zêdetir bû hejmara Kurda çi qasî zêde dibû elbet hejmara girseyên ku beşdar dibûn di tevgerên wan de jî zêdetir dibû ez bo te nimûneyekî bibêjim ez tam di destpêka sala heftê û siyan de hatim vê derê û gavek ez hatim li bajara Upsalê em şolê 10 kes Kurdiya hebûn ya tune bûn 10 kes 11 kes û li Stockholmê jî kêm zêde 7-8 kes hebûn îja niha em bêjin li Upsalayê baş nizam çi qasa lê dibêjin 2000-3000 Kurd hene li Stockholmê hê bêtirin li hemû Swêdê hê zêdetirin îja li gorbuya divê mirov ekekî rewşekî bide ber çavê xwe lê niha ez dibînim em bêjin ew tevgerên protestoyê yê Kurda nîsbet hejmarên Kurda çekî qels e nizam ji ber çi sebebe ji siyasetê aciz bûne ji siyasetê dûr ketine gelek Kurda dest bi ticaretê kiriye dukan vekirine bibin mijûl dibin nizam çi dibe çi nabe filan bêvan û tevgerên siyasiyê Kurda jî hema bêje gelek qels bûne ya jî nemane bi taybetî li Kurdistana Bakur sê kesê wan nemane ma ku ne ku tevger bixwe rast kekreşo kar û xebata Kurdan li diasporayê dualî bûn yek xîtabê Kurda dike û ya din jî xîtabê Ewropiya dike di wî warî de nerînate çi divê Kurd bêtir berê xwe bidin kîjî alî bi Xwedê ez niha carna dibêjim Swêd welatê min e hindek hevalên min ê Kurd min dikenin ya çawa welatê te ne heyran ez bixwasî bêje 20 sala li welatê xwe mame min ava welatê xwe vexwariye xwarina welatê xwe xwariye min deşt û çiyayên welatê xwe dîtine çavêm ji wê çi jî bûne lê we ez bûme heftê salî bi kêmanî eva pêncî belê te got 29 te got 29 saliya xwe dagirtiye ew tarîxa hicrî ye bêje ev pêncî sala ez li vî welatî me helbet êdî ev welatê min e hevwelatîtî daye min ji min re xwedî derketiye tiştên gelekî neqenc hatine serê min ji min re xwedî derketine di sala heftê û heştan de ez li Sûrî hatime girtinê dikirin min teslîmî Tirkiye bikin ji min re xwedî derketin û di balafirakê de hema di aynî saetê de cî dîtin eşandim Swêdê filan û bêvan yani Tirka ji min re ev tişt nekiriye Tirkiye ne welatê min e Kurdistana Tirkiye helbet ew welatê min ê dê ye bave lê wakî din niha ev welatê min e divê ez ji vî welatê xwe re xwedî derkevim wek welatê xwe binêrim îja divê em vî tiştî têxin serê xwe madem ku em hatin vê derê bicî bûn ku me destpêkê da digot em hatine ji bo 1-2 sala binêrin ka reş çawa dibe belkî em vegerin îja me dît ku veger meger tune nabe qet ji bîram naçe gava ku Evren Efendî ji bo çend sala bû 7 sala bû çi wek serekkomer hat hilbijartinê min ji kekfar re telefon kirim min got kekfar got çi ye min got tu hatibû ji bo 2 sala 3 sala ne wisa got belê min got 7 salî dî lê zêde bike tu 10 salî dî li vê derê tu nikarî vegerî mîna çîroka riya çûnûne hatê ye ja ez bawer dikim yek ji karê me girîng ew ku divê em berê xwe bidin milletê Swêdê derdê xwe ji wara bibêjin derdê xwe ji wara bibêjin ku ji bo ew me fêm bikin ji me re xwedî derkevin ji pirsa me re xwedî derkevin pişt bidin pirsa me bibêjin wandayî Kurd milleteke heqê wan jî heye wekû hemû milletên dunyayê bibin xwedî heq û hukûk dewlet û welat erd û filan bêvan ha bêjin
لتركيا يعني لمناطق عربة كان هر يكسر شتاب برسم بجد ما كرد حوجي دولتنا ودولتها وانا تركيا دولتها وانا حيران تركيا نا دولتها منا عربستان جي نا دولتها منا نابي ولاتي من نابي دولتها من هاتيا ونذكرني أزمان ما بي دولة أزمان ما بي ناصنامة وفلان بيبانا إجا كارك مي مهم أو كنت بأنبري خبزن ملتك أمبيرا دجين مثلا خجوارة ببجن هواتي دوستان يوان قزنج بكن ترين بله كيكرشو از باورم و سالا 1966 به مراست بك هجا شاش بم لسويد ببشداريا بريز جمال علمدار و دكتور صلاح الدين راست كلدي كوميتيا كرديا سويدي هات دامزراندن هروها سالك شون دل ایزلندای آیسلندی کرد کمیته آوا کرن دشست و نهاده لفینلاندیای کمیته فینی و کردا تیدا مزراندن د سال هفته دل نروژی کمله کرد و نروژیا تیدا مزراندن نها دما مرف ناوین رخستن آن کمله وی رنگی مرف پر کم دبیسه پرسامشته چما گلو و گلو برسامن اوجي قالوا ويدم كرد هندك بون خلكي جي ملتي وان ولاتان باش قريد دانوان ان كرد نها ايدي پر بنا ترا خدكن حوجداريا وصنابينن انورو شي تشاوا اذا بكن تشاوات بينه ويدم الغورها يعني انتو خازين بيجي كرد ما شاء الله وسبب قوات بنا اذا حفجايوان عادي كاري ودستك وبشكريا سويديا فنلنديا نروژیا نظام امریکا فرانسیا انگلیس فلان بیوان نینه کرد جوان همویه بقوترن من از باورتكم سوج دمه دایا سوج ما يعني جبركو سد مخابن قبل كان دقل تاريخ أخو بنهر أم دبينين خبات سياسي دا ما درسين باش نقرتنا هرتم تشتي بچوك ما كرنا تشتي مزن أم لهف كتنا problemi mezin derxistina di nav bêjin partiyên xwe siyasî da bûye sebeb ku ew partî parça parça binemîne. Bala xwe bide em bêjin li Swêdê partiyeke jî re dibêjin Partiya Sosyal Demokrat. Ev partî qet nebe zêdetir ji 100 sala tarîxa wê heye. Tu dikarî ji Kurdistana me partiyekî nîşan bidî ku tarîxa wî ji 100 sala zêdetir e? Ne wala nikarî. Yani parti heriken Parti Demokratik Kürdistan'ı bu sala 46 da hatiye danini meca ama hafta 5-8 sala jezedetir nine bu hevqast işte mezin hatına sarı partiş ija dve em meji xub gorinin dve em kabul bikin ku Kürdistan çawa rengine meji meji dve usar rengin bet işte rengin kabul bikin دفعم قبول بكن كو أري جن كرد مسلمان الحمد لله أو الحمد لله سر ما بخاطر سر ماذا حيران دنا ماذا خريستيان هنا دنا ماذا إزدي هنا دنا ماذا علوي هنا سني هنا حنفي هنا شافعي هنا نظام شهنة شتنا يعني أجد بين فرهية كمن لهمبر والدين ومذهب أنتنا أزي شوا بكر من ملتي خرزقار بكن يعني أم بيجن لهمبر جریان سیاسی جدا جدا اگر نبین فرابم از چاوا بکارم ملت بگیم هفش با دوزکی دوی ام هینی وی تشتی بکن هینی وی تحمله بکن مخابن رجلات نابین جواتك وصانكو بالشر وتقرق وقربار برسن حدك نكو بريا ام بيجن ديمقراطيه بريا دانوستاندنه بريا فكري نه الولايات عندنا وصلنا قبل بروبلم قدرت كذا برياك الديمقراطيك بيرسى حل لكن اگر لهبنا كرن داويدا تماشات شيء دكي تشنج ملت تبرسن ملت دنگي خدا كي جنالي اولي بسات كذا دي بيرامن سالن هفته دا اف سنترالين اوكي نوكلير انرجي برسك قال لك يمزن بقيامات راكرن قوتني بطاقة والسويد حمو هرانا مينا نظام شيء فلان بيوت وتم باشا هر جملات برسم شو جملات برسم
گوتم باشه حتی سال 2010 بود چی بود لیوه چاید و براکن و 2010 جی در باس بود را نکرن نخواه تجربه کاتا کرنه حتی دیتنه که دکاره ام بجه افتش دوی جواتی دا بمینه بشرطه که هر کدو چطو بکاری تازه تر بکی نوجان تر بکی تدبیر نو بستینه بکی چما ام کرجی نکارن میجی خو تازه تر بکن نوجان تر بکن تشته نو تخن میجی خو اونک تشته قبول بکن بلی هرچی تحمل اگر از تحمل نکم که لبا براکی خرستیان رونم یا جی براکی ازدی رونم یا جی یکی علوی رونم yani خیرم جبو وی ولاتی چیه والله وچه از جملت وی ولاتی خواهز ناکم یا از او سابقم یا جی سرقه ایرو ام بیجن از بدم برخوب بدون منه مخابل از سبب اکتن وید بینم ام بیجن کومن اکتی چکرنه حتی این هاجه یا از عجیبایی دبینم ام بیجن فدراسیونک دلویدن دشن پاش برده رودنن hesap dikin. Filan partiyt beje dibe du kesemin heve de komita kargirda ev beje se kesemin ev de 5 kesemin min hesabên oha di wextê komuna xwendekarên Kurdan da jî dît. Li paş berdê rûdiniştin Partî Komünîst digo 3 kes ji min be, Partî Demokrat digo 5 kes ji min be, vî awayî bazariyek çêdibû. Hingî ji we bihatana cana her du alî jî dibûn yek İran Kurdên İranê li derva dihîştin. Tahammül netkirin Kurdek İranê hebe. Kekreşo. Millet nabe yek. Dünükar millet tepki. Ja sebebek bu ev komiten uha naha vak van sala nexortin ya jî nemana ez bartkim eve. Söylediği edici işte aciz buna yani. Ve fırsat ev giredayı di nav Kurdistaniyan da gotinek bicî bûye dibêjin Kurd nizanin û nikarin bi hev kar bikin. Lê Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê vê ezbera Kurda hinekî berovajî kir. Federasyona Swêdê di van rojan de çilsaliya xwe pîroz kir. Kurdên her çar parçeyan hevalê rêxistinê partiyên siyasî ku li Kurdistanê şerê birakujiyê dikirin anî bahev û bi dehan sala bi hev re kar kirine. Ez bawerim tu jî yek ji piştgirî avakirina vê federasyonê bû. Dema tu li doxa dinerê Federasyona Swêdê tu çawa dinirxîne rewşa wê demê û aniha tu çawa dibîne li ser vê pirsê vê ev girêdayî? Hevalên ku em bêjin salên dawiya hefteyê heftê û heşt heftê û ne heştê tê bîravan pir baş dizanin ku bizanibin ku federasyon di çi teşkilê de hata danîne. Weçha ez endamê tevgereke siyasî bûm. Berpirsiyariyeke min hebû. Me gelek cara xeber dida ta temaşa dikir ku filan hevalê me bêvan heval me rêyek dida ber me ku yani bi rastî me eger tiştek wisa bikira ev tişt pêşta nediçû. Yani êdin filan bêvan. Lê em gelek kêfxweşin ku federasyona kata danîne li sed mixabin piştî 2-3 salekî din em bêjin hevalên ser bi partiyeke siyasî jê veqetiyan. Di wextê xwe da bi rastî min mesela çend cara wekû serekê dîwana kongreyê em bêjin min kongre birêva biriye hingî ji min hatiye min çi heq da be partiya a daye wan jî min tu cara feqek cudayiyek nexistiye navbera wan. Madem ku em hevalê hevin di rêxistinekê de em dixwazin tiştek wa hebe ku navê me Kurda li Swêdê bîne ziman çima ez ê vê feq û cudayiyê bikim bi şertê ku ev alî ji wisa bifikire. Zanî mesele di orda. Lê rabûn çantê xuldan derketin çûn û çi bû me darbeyek xwar em qebûl bikin jî nekin jî niha li Swêdê em bêjin du grup hene ku her du alî jî ji xwe re dibêjin federasyon yan jî ro di nizam çi filan bibe navê cuda cuda hezar yek nav hene tu dikarî derxînî li xwe bikî yek ya du gava ku ez wan roja didim berçavê xwe û niha didim berçavê xwe
از روشان ها گلکی قلستر دبینم فدراسیون ها گلکی قلستر بله گلکی قلسه همه از خود پرسم من بجن ev çend salin ku federasyonê belavokek li dijî Tirkiye derxistiye. Ev jî em bêjin xwe nîşandanek li dijî Tirkiye dirêxistiye. Em bêjin ji bo Efrînê tevgerek çêkiriye nam. Çima heyran xêr e yani. Ji gava ku destê siyasî yên partiyê me tê de hebe ev tiştê serê me. Ez vêya rast nabînim. Divê partiyên siyasî xwe ji rêxistinên demokratîk dûr bixin. Bila têda bin bixebitin lê divê destê xwe nexin navkarê wan. Hesabê ew kê nekin paşberda nebêjin du kes ji min sê kes ji we nizam çi. Ev tiştê wa gelekî eyb e. Biraderek em bêjin eger şiyana wê ew kê hebe bi rêvebirinê hebe bila kerem bike bê. Eger ji partiya Z jî ve eger partiya C jî ve ji bo bixîn nake. Em wiha nafikirin mixabin lê gava ku hevalekî me nekeve komîte em dibêjin ketiye destê nizamkê. Ji wî alî ve ez rewşa federasyonê niha gelekî qelstir dibînim. Yani bi dilekî êş ez vê tiştî dibêjim. Qet nebînim. Dixwazî bêjê dema ku Kurd hindik bûn federasyon û komela xurttir bûn aniha Kurd pir bûne ev ya qelstir bûye. Yani ez wa dixwazim şîrove bikim. Ya ji vê ya jê de. Gava ku destê siyasî di federasyon de xurt be, federasyon qels dibe. Bele. Ez kurmancê wî ji tera bibêjim. Bele. Spas Kekreşo ez di pirsal du hevdû bikim niha bi sedan komele bi dehan federasyon û saziyên Kurdistaniyan li Ewropa heye. Bi dehan parlamenterên esil Kurdistanî di parlamentoyên Ewropa de hene bi sedan rojnamevan û bürokrat û diplomat û Kurd û ku di ciyê girîngê dewletên Ewropa de kar dikin hene. Mirov çawa dikare vê em bêjin ordiya ku ji kontrola her çar welatên dagirker dûr wan organize bike û koordîne bike. Formülek te ya ji darikê te bi sêhr heye. û pirsa din jî heta niha mezintirîn destkeftiyên diaspora Kurd li Ewropa bi dest xistiye bi nerîna te çi ye? Li dû hevdû her du pirsê min. Dema me hêdî hêdî hindik dibe Kekreşo? Çawa? Migo dema me deqê me hindik mane lê em hinekî lez bikin. Bi rastî destê me de çûyek wisa bi sehr tune ku ez bikarim wiha ji wiha bibêjim. Lê ez gelek serfirazim ku ne ji cîla pêşîn lê cîla du da nifşa du dwa zarokên me hene ku ji me biaqiltir derketine ketine partiyên siyasî yên welatên xwe êdî ez wan deran welatê wan hesab dikim em bêjim di nav wî milletî de kar kirine pêş de çûne di partiyan da cih girtine pêşketine û hatine hilbijartin bûne endamê parlamenter bûne endamê filan rexistinê bê van rexistinê û niha ve wezîrê me hene yek her li Ingilistanê yek her li Hollandayê ez bar dikim yek li Ewkê jî heye yek li Danmarkayê jî heye cê serfirazî ye lê eva destkefta nifşa me ya dudwa ye nifşa me ya pêşîn eger tabîr caiz be pûçî derket. Tu nikarî ji nifşa me ya pêşîn em bêjin numûneyekî bidî ku va li filan welatî em bêjin parlamenter e yan jî bûye wezîr. Rastî ev e. Em hê ziman baş nizanin em ê çawa bibin endamê parlamentekî li wî welatî. Nifşê diyem zîrekin bi rastî. Belê gelekî gelekî. Ji me çêtir difikirin. Demek jî hinekî hatî guhertin Kekreşo. Numuneyekî bidmete mesela kurê min Gulgên gelek cara tê malê dibe baba ez ê ji te tiştek birsin tiştek siyasî ka tu çawa şîrove dikî ez ê te gudarî bikim lê ez ya te nakim. Dê mala te ez ê ya xwe bibêjim tu jî ya xwe here bibêje. Kekreşo KSSE û Aksa hebû. Qasî ku em dizanin ev her du rêxistin yên xwendekarên Kurd bûn li seranserê Ewropa.
وەکەم دەزانن خوێندەکارên her çar aliyê Kurdistanê hembêz dikir. Ez wiha bipirsim Kekreşo em dikarin navê konfederasyonê li van her du rêxistinan bikin. Tu dikarî nekî bi Kurdî behs bikî? Konfederasyon çawa bû belê? Rozaxan ew ki Komela Xwendekarên Kurd navê ne konfederasyon bû, komela bû. Dipirsim belê. Lê her welatê liqekî wê hebû. Em bêjin li Almanyayê, li Fransayê, li Hollandayê, li Swêdê û filan û bêvan. Lê wek komela kar dikir û salê carekî kongre xwe çê dikirin filan bêvan. û aksa ew Komela Xwendekarên Kurd li dervayê welat dibin wî navî de çêbû piştî ketina şoreşa Kurdistana Iraqê. Niha sala wî tam nayê bîra min dibe ku 77 yan ji 78 be. Wê çaxê berî vê kongreyek li evkê çêbû kongra çenda bû nayê bîra min. Bawer dikim 76 bû yan 77 bû. Wê çaxê kongre evke Komela Xwendekarên Kurd bû du parça. Komela Xwendekarên Kurd ma wek parçeyek û ev aksa hate çêkirinî bû komeleyeke din. Vêca di gotinê de xeletî nîne ku ez bibêjim ev aksa dibin sîha sîbera yekîtîn niştimanî de bû. Di navan da Kurdê Tirkî jî hebû, Sûrî jî hebû, Îranî jî hebû, Iraqê jî hebû. Lê di komela de da jî ev Kurd hebûn, Kurdê Îranê, Kurdê Iraqê, Kurdê Tirkiye filan bêvan hebû. Wê çaxê îşarekî xurt hebû di nav xwendekarên Kurdan da. Yani ez pir baş dizanim gelek hewildan ku komela nebe parçe. Wek xwe bimîne. Lê nebû. Mesela Mîr Kamran Bedirxan rahmetî wê çaxê ji Parîsê hatibû Berlînê. Gelek xwastirca kir eman parçe nebin filane bêvane. Fayda nekir. Wisa neçû serî. Aksayê li gor xwe bêjin propaganda kir û propagandake siyasî gelek nexweş di hember KDP başûr propaganda dikir li hember yekîtiyê filan û bêvan yani ne tiştekî xerîb bû. Li Kurdistanê jî ji xwe dizanî KDP û yekîtîn niştimanî gelek cara ketin qirkehev ji hev du însan kuştine kirin. Pir heyf. Xwazî nebûne. Lê saxuya neçariyek bû, bêçareyek bû, çi bû bêaqiliyek bû nizanim yani ev tişt qewimî. Lê piştra rojekî mijdevê Mam Celalê rahmetî bihîst ku got heyran mesela evkê bû, mesela şerê birakûjiyê bû. Got heyran min soz û qewl daye dayika Mesûd ku ez carek din xwîna Kurdan nerijînim. Gelek kêfa min jê hat bi rastî. Gelek kêfa min hat. Tiştek pir baş bû û xwazê îro jî Mam Celal sawa ez bawer dikim ev problemên yekîtî niştimanî de ê bi awakî rehatir bi hate helkirine. Kekreşo vê dema dawî me behsa federasyon û xurtbûna federasyonan di dema berê dikir û aniha hinekî lawastirin, Kurd bêhtirin û federasyon lawastirin di vê warî de divan dawiyan de du înisiyatîv çêbûn li diaspora Kurdistaniyan. Yek li Hewlêrê meha 12 ya 2001 mehekberê komcivîn li dar xistin bi navê Konfederasyona Rawenda Kurdistanî û ya din jî bi navê Diya Kurd. Wê vê dawiya heftiyê kongre xwe li dar bixin li Stockholmê 22 mehê de. Tu bi tecrübeya xwe pîrî yanî pîr me besta min pîr ne ku bi temen tu pîrê diaspora Kurdistaniyê tu van înisiyatîva çawa dinirxîne? Tu pêşniyarê te têbîniyê te li ser vê? Heyran bi rastî ez xwe pîr nabînim. Belê.
جعلی تمن و از خود 5 پیر سال نبینم نبره خواته دبی از خود پیر جی نبینم بله از نه پیر ازدیامه نه پیر علویامه نه پیر و نب تمن بله جبر که وقتا که دور درجه از وکشامه جتشته و ها دور مامه و ناکفم ناف و قربالغه اکناک مش دور و تماشد کن شکل چه بجم او جوینا کل هفلره چه بو به من جوینا که جنش که بابو بی که حاضری یک تشتک بکرنه او حوالن که او جوین بک آنین به کمانی دزانی بون که و خباتک در و هیا بجن بچوک بجی مزم بجی و چند فدراسیون چند konfederasyon nizam çifran bivan giyiştinev dikin tiştek wiha dayinin. Yani çi hewce ku tu rabî 450 kesî 600 kesî gazî bikî bînî li hewlêrê bicivînî û bêyî ku ji wê civînê tiştek derkeve. Ji wê civînê çi tiştekî konkret derket? Hiç. Min dûk û pêr bû cihekî de xwand ku و اسماعیل کامل بویا سرکه و گروبه نظام اسماعیل لیور تمثیل کرد که برادر کی باشه قنجه نظام چی فلان تشتک نباجن لی تمثیل چه رخصتنه که نه آخر دویل پیشت رخصتنه کشی کامله کشی جواتک جهبه yani ama tişteki ne o ki az dibêjim têda hesabên siyasî hene yekû bi awakî xelet ev agehî enformasyon tişmişte ustadane kek Mesûd şaşeke pir mezin kirine. Divê ji wan ev hesabê pirsînê çima tiştek wiha bû? Yani ew jî dikarîbûn û evê ku em bêjin roja şemiyê jî bicivin her du jî dikarîbûn bi hev re tiştekî çê bikin. Min ji ev hevalên ku roja şemiyê dikin bicivin pirsîm got ev çi mesele wan jî nedizanî bû. Hay wan jê tune bû jinişkê we civînek çê dibe. Ji Swêdê yek du sê kes bar dikin diçin beşdar dibin di vê civînê de. Lê ev kesên ku diçin ser navê rexistinekî naçin. Wiha çê nabe ku diaspora divê bingehek hebe yani. Ev ez vî tiştî tişekî rast nabînim. Ez bawer dikim di civîna Stockholmê de jî ev tiş bêne munaqişekirine. İnşallah biryarek derdkevek û jêra çareyek tiştek wê dîtine. Belê. Gelek spas kekreşo em dipirsê xwenî dawî li dû hevdû bikim û em bername xwe em tên çend deqîmeman em tên dawiya bername xwe ez dixwazim tu piçekî behsa ez zanim ku tu ji damezrandinê û heta niha yek ji rêveberê Înstitûya Parîsê ye. Înstitûya Parîsê di nav diaspora Kurdan de ciyek taybetî digire û serokê birêz Kendal Nezan e. Înstitûya Parîsê hem ji bo Kurdistanê hem jî ji bo Ewropiyan karê pir mezin kiriye. Tu karî bi Kurdî hinekî behs bike. Qasî tu dixwazî. Roza xan ez pêşiye tiştekî ne rast ser rast bikim. Ez ne damezranerê Enstitûya Parîsê me. Lê ez endamê heyeta îdariya Parîsê bûm. Min negot tu damezranerê kekş. Bibir min xelat bîst. Min got ji roja ku hatî damezrandin tu di nav dîne. Belê rast e. Yani heye nêzkaya 83 84 ama bêje şixulê 40 salî tiştek wisa têda me. Niha statûya Enstitûya Kurdî ya Parîsê tiştekî dine. Yani ne federasyoneke ne konfederasyoneke ne nizam bingeha wê ew keke waqfeke. Waqf li Fransayê gelek zehmetek ku bêdanîne. Ji ber ku divê dadgeha qanûna bingehîn biryarê ser bide. Li Fransayê sê waqf tiştek wisa hene. Yek waqfa Cîhana Erebî yek din hene navê nayê wî re min. Yek jî waqfa ew ke Enstitûya Kurdî ye. Yana wek ku Swêdê eger rê hebiye ku tu sê roja carekî waqfekî danî
دکاری بو حتی ناده پازده وقف فرانسه بینه چکرنه شرطینو گلکی گرانن بو نمونه دستور اکتی دانینه دوی او دستور دگل قانون بنگهی یا فرانسه بریک بکوه تشتکی لدیجی قانون بنگهی یا فرانسه ایتی دا تونه به یک یادو دا ماده دستوره جارکتین دانینه پشتی ویان نکارن بینه گوهارتنه جبو گوهارتنه شرطین گلکی گران هنه تکو دو کنگره که دا گوهارت دوی او هره بجن دادگاه قانون بنگهین او لسر بریاری بدن که اوکی یا نه اوکی تشمشتی وها هنه او کن و پاشه دوی سرمایه که محدود جهبه جبو کتب کاربی وقفه که چه بکی بشکنه لی انستوتیا کردی یا پاریسه دوان 40 سال خود همه گلک خباتن هجا کرنه براستی یعنی هم جعالی مافه مروفی و خباتن گلکی گرین کرنه بو نمونه او konferansas Paris'e yalnızın salahişte nehvez bavardıkım. Ku çekirin dünyayı da dengda o jiçar aliyen dünyayı diplomatın geleki binavu deng hatın ve civine. Ji Kurdan şahsiyetin geleki mühim hatın beşler bundu ve civine de. Vakiden jî yani niha jî salê qetne be 2-3-4 civîn çêdibin li ser rewşa parça Kurdistanê me cuda cuda. Tiştekî din ku karekî gelek hêja kiriye ew ku salê carekî bûrs dide xwendekarên Kurdan mixabin bûrsên wê nezêdene salê 4 yan 5 cana 3 bûrsene ji bo 3 parça Kurdistana başûr netide ji ber ku hikûmeta Fransayê kontenjanek veqetandiye ji bo başûr êdî ew ji bin destê Enstitûya Kurdî ya Parîsê derketiye. Bûrsên heyî di navbera Kurdistana Rojhilat, Bakur û Kurdên Sûrî, Lubnan û Sovyeta berê tê parvekirine. Lê wek min got 3 yan 4 evkin şertê wê jî giran in her kes nikare vê bûrsê ev bike bibe xwedî wê bûrsê. Lê dîsa jî gelek hêja ji ber ku ê ku wek me bûne xwedî xudan bûrs yê ku ez dizanim yek ji grupa Filistîniya ye. Bûrsa ku sa didin Filistîniya lê bûrsa Kurdan ji bûrsên Filistîniya zêdetirin yani. û xebatên din ser ziman têkirine û li ser em bêjin karên weşandinê tişmiş wisa têkirine bêjin li Stenbolê bêtir jî bi riya weşanxaneya Avestayê gelek kitêb hatine çapkirine bi xêra alîkariya Enstitûyê kitêbxaneyeke gelekî dewlemend heye ku dünyayê de ez bawer dikim yekemîn e çi kitêbxana dijîtal çi jî kitêbxana fîzîkî gelek kitêbên hêja yên kev yên nû li vê derê hatine civandinê ku niha cih tune gelek ji wan kitêban di embarê de ketine ser hev eva wexteke li cihekî digerin ji bo ku bikarbin têkevin vê derê û kitêbxana xwe mezintir bikin. Ji birî va tişta jî tiştek xweş e ku ji bo Kurdên Fransayê bûye malek xaniyek ê ku derdekî hebe diçe wê derê alîkarî dixwaze alîkarî dikin alîkariya pare mare na lê alîkariya em bêjin tercüman e o nizam îşê polîs e îşê nizam çi ye filan va tişta belaşî dikin. Gekre şo em werin ser Üniversiteya Uppsala a beşa Kurdî û herwiha ku bi Înstitûya Mamostetiya Girêdaya Üniversiteya Stockholmê beşa Kurdî li wir kar kiriye. Ev beş çawa hat damezrandin wekî din jî li Üniversiteyê Dinî Ewropa di beşên bi vî rengiyê din li ser Kurdan bi zimanê Kurdî hene? Hayran ev beşa Kurdî ya ku di xwendegeha bilind ya mamosteyan da Stockholmê hatibû vekirine ev di wextê xwe da daireya karûbarên biyaniyan muhaciran hebû sîv digotin statins îmanravek ew ê bi alîkariya
وەزارەتخانە کار civîne kir di wê civînê de guftugû münaqeşe li ser rewşa Kurda hate kirinê û zêdetir jî li ser tiştekî ku me jê xwe westandin pêwîstiya Kurdan li Swêdê çi ye? Çi pêwîstiya wan heye? Çawa dikarin ji wa pêwîstiyan re helekî çareyekî bibînin? Yani ev bûn em bêjin derstana Kurdî hebû jê re malzeme lazim bû kitêb û pirtûk û filan bêvan û em bêjin Kurd hebûn ji wa re em bêjin diviya bû weşaneke radyoyî hebe weşaneke televizyonî hebe û em bêjin di dibistanan da Kurdî tê xwandinê ji wa re îmkanên gihandina mamosteyan lazim e li ser va tişta çend civîn hatine kirinê dûra ev tespît hate kirinê ku divê beşeke Kurdî li Hoyalesa Stockholmê yani xwendegeha bilind ya mamostetiyê li Stockholmê beşeke Kurdî vebe ew jî li sala heştê û pênca de ez bawer dikim hetanî sala nodî dawiya sala nodî da ev beş hebû hindek hevalên me li vir xwandin bûn xwedî belgenamayekê ku bikarbin dersên zimanê Kurdî di dibistanên Swêdê de bidin çi ji bo dibistanên destpêkî ve çi jî em bêjin lîse be piştra sîstema dibistanên bingehîn hate guhartinê û ji bo ya jî ev sîstema ku li Stockholmê hebû ew jî hate guhartinê êdî wakberê nedikarîbûn mamosteyên zimanê dê perwerde bikin ya bû digel zimanê dê beşekî din jî bixwin mesela ya matematîk ya em bêjin zimanê Swêdî ji bo biyaniyan ya tiştekî din filan bêvan hebe te bikarbê di aynî wextî de di dibistanên Swêdî de jî ders bide ji bo ya em bêjin kesên ku bikarbûna biketina vê beşê gelekî ew bûn hindik bûn hema bêje qet tune bûn ji bo ya jî ew îmkan nema piştra hindek tiştê din çi bûn em bêjin kamar kolêgê beşa tercumana wergêra hate vekirinê ew ku niha jê re dibêjin sîl Statens für Lehrmittel daire ji bo kiresteyên xwandinê li Stockholmê ew em bêjin hinek projeyên dane berxwe karbin pirtûk û tişmiştî wisa ji bo dibistanan xwendegahan dervixin ya Uppsala'yê piçekî cuda bû ya Uppsala'yê yek hebû ji bo tercümanên bi dîploma salekî îmkanek wisa dan du termîna xwandin bedelî 40 puanên wê çavê yani niha dike 60 puan ê ku ev beş bixwandana dikarîbûn azbûnan da bi ser ketine dikarîbûn bibin tercümanên bi dîploma yan jî em bêjin tercümanên resmî yên awtorîserat hate li wê derê xwandiye tu bûyî xwedî ev selahiyet yan jî tu çûyî te imtihana kamer kolegê te bûyî xwedî wê selahiyet xwandineke din hebû ew me wexfek li Stockholmê danîbû bi navê Wexfa Çanda Kurdî li Stockholmê ew ê wextekî kampanyayek da dest pêkirine kampanya komkirina paran bikarbe ji Kurdistanê ji Tirkiye kesên mamoste kesên nivîskar kesên rojnamevan bide anînê û li vir termînekê bide xwandinê ji bo ku bikarbin zimanê xwe tekemül bikin û bibin xwedî îmkaneke baş
زمان خۆی ژعالیە گراماتیکێوە ڕاست و دروست بنویسین بکاربین مەسرەفێن مالی یەن vî karî li ser pişta wexfê bû û Üniversite Uppsala'ya jî ve çaxê mala wan ava veku ev kirin ev beş vekirin em du kes wek mamoste ez û kek Tayfûn Malmisanîş me got here me maaş naxwazin em ê vê pere kar bikin me ders dan bi derêjeya termînekê me bawer dikim sê yan çar grûpanîn li vir xwandin û paşê vegeriyan Tirkiye yan ji Kurdistanê hindek ji wan biradaran niha jiyan bêjin di karê çapemeniyê de rojname û tişmiştî wisa televîzyonan da meşanxanan de kar dikin û hevaleka xanim hebû ku li aliyê bawer dikim Antalyayê bû çûbû ew belgeda bû dadgeha Antalyayê xwastibû ku bibe tercümanê Kurdî resmî û qelebalixeke mezin li Tirkiye çawa dibe yani zimanê Kurdî û tercümanê resmî heyran nabe filan gotu dîploma min ji zanîngeha Uppsala'ya heye ku zanînge bi nav û dengên dunyayê welhasıl ket rojnama tişmiştî wisa jî de ew jî piştî sê yan çar grupa bû êdî newa ji ber ku îmkanên malî ew tune bû sekinî rewş hate guhartinê viya jî bibêjim konsolosê Swêdê li İstanbulê bi me re kete danûstandinê û xwast ku em va kursa li İstanbulê çêbikin li Tirkiye çêbikin ji ber ku hingê çûbû Gül dîtibû dîtibû Abdullah Gül gotibû ku em dikarin alîkariya we bikin eger mamostê ve tişmiştî wisa hebin filan ji me pirsîm me got baba bila garantiyekî bidin ji bo emniyeta me ku em neyîne girtinê û tiştek neyê serê me em hazirin bên li İstanbulê de Enstitûya Swêdî de ev bikin vî dersê bidin bi derêja termînekê li gor evkê me tecrübeyê me ku ji zanîngeha Uppsala'yê û zanîngeha Uppsala'yê ve girêdayî jî be zanîngeha Uppsala'yê gotibû tiştek wisa bibe pir baş e em ê alîkariya we bikin paşê Karlsson çûbû Gül Efendî dîtibû gotibû mixabin ez nikarim wî sozî bidim filan lê me di destpêkê de jî ji Karlssonê me got Tirk dikarin gelekî ev tiştê qelew bibêjin lê paşê ji gotinê xwe qelew gelekî dadkevin serê qirşkekî yan didin miroviyan jî nadin jî derket rast Belê gelek spas kekreşo ez barim pirsek me hebû li ser ziman kabê ez karim bixwînim Swêdî ji cî û war û navnîşana re dibêjin ûrt bes na min nepirs ku ez bawerim têbîniyek bû Kurd jî bi taybetî li Serhedê ji cî û war re dibêjin ûrt û ocax gelo ev û Swêdîya heman tişt e belê dixwazin Swêdiya jî bikin Kurd lê heyran ew kekreşa dibêjin Kurdî û Swêdî nêzî hevin yani ew jî nêzî hevin ji tira çîrokayê bibêjin ûrta ku li Serheda bêtir ji aliyê Serheda dibêjin û di nav Kurdên Sovyeta berê de jî heye ûrt û ocax dibêjin ûrt yurta Tirkiye yurt di Tirkî de esas kon e çadir e heta niha jî em bêjin ev Cumhuriyetên Tirkiyên wek Türkmenistanê Qirgizistanê Qazaxistanê filan bivan ji konê xwe re dibêjin yurt bêca ew yurta Tirkiye ku ketiye zimanê Kurdî Tirk helbet yurtê bi mana welat bikartînin lê Tirkiyekem de mana çadir jî he ew ne peybeke Kurdî eleqayî bi ort û yurt filan bêvan tune
والله ما جي كيفا خواني ما قو قيب سويدي اجبرك قوتني سويدي كردي قالك نزي هذا نوك برور وبرا ودوتر ودوتر او راستا او تشتي ام بيجن زمان این اوروبیه يا كان بكن انكار بكن ل قوتن وها جهنه جالي دنگ و نزيكي هفن ل علاقه باكتنا بكردي تنا بله كاكرشو سكالك سباسيات دكم كو تبشتاري برنامج من دنگي دياسبورا بو و جالك سباس جبو كو تزانين و تجربين خواه بمرة بار بكر و سباس جبو كو تكاري بو بشتار ببه إيروج بو برنامج من سباسيات دكم قوتني تاني داوي جبو ما كردين دياسبورا و جبو تماشبانين ما جبو كردستاني تقولني تيداويج بما هنا چنه هران از جگلک سپاس دکم و جهدا من جبو کز بکرم چند فکری خوب ببیجم جبو که فکری من هنده کس ایشانده بن از چیتر دبینم که مروف دوبره به راستگو به چه راست و گوی تشتی ببیجه نکو جیوه گره بستم اوه که ام بکربن خوشریا شاش بدن پاش و دیروکا خویا چویی درسه که ور بگرن جمعه گرکه یانا مکارریا خو رسول درست بدونه اگر من هندک تشتین شاش گوتو بنجی دره هندک کسما بجی بلالمن بگورن دبیجن راستی هتن تحله دبکو تشتی مگوتی جیجبا من تحل بند چلکن مالا گلک آوا از گلک رازی مجبه گلکی سپاس ام جی اشترازین ام سپاسیات دیکن مال آوا به دکارو باره تد جیانا تد سرکفتنیت خوازن برز رشوزیلان مالا تا آواج بو هر تشتی جبو کراته گلکی سپاس دست خوش هر هبی و سپاس تماشاوانن هجا سپاس بو اما تماشا کر سپاس بو تبینین و اجبیرانه کرن ده برنامه روج آوا نها اوجی هیه زندی دوشان به مره بنش چار پرمدی خود نبن سپاس بو تماشا کرنوا سپاس بو و هر هبن دما خوش دلی و گشت به ایوار باش کردستان